Menjuah-juah man banta kerinana. Sitrusken ngoge pustaka sibadia mekapken buku Tuhan. Gelah banci iceritaken Tuhan dai man banta mengenai isekin ia. Kata enggo jadi manusia, cana ringan i tengah-tengah ta, maka jumpa me kata ras manusia dai. Bas ceritan tenda jumpa me Nikodemus sebagai mewakili jumpa ras kata singgo jadi manusia dai. Maka cobakan sioge anjar-anjar gelap banci si idah uga perjumpaan manusia ras kata sirih ibas di batanari kata jadi manusia jana ringan i tengah-tengah ta. Ertoto kita lebih malam mati kami bandi bata kami si tading i surga. Rekam kudoni gelah banci itandai kami gelah banci jumpa di bata eras manusia si itepandundai. Kamu Yesus di bata kami si jumpai Nikodemus. Gelah bagi kami kuga percakap pendu ras manusia dai jana ngaku kami ras te kami. Maka kamu seru i surga narindai mulih kakam ku surga tandana lid surga lid doni pasu-pasu kami Tuhan kami Yesus. Amin. Yohanes pasal 3 ayat 1 sioge Yesus ras Nikodemus. Litmus sekala pemimpin agama kalak Yahudi. Gelarna Nikodemus. Ia kalak Parisi. Ibas sada berngi idahina Yesus nina, "O guru, yeteh kami maka kam meguru si isuru di bata sabab ise pelabo ngasup erbahan tanda-tanda sengget bagi si bahan duwe adi lakin di bata ras ia." Lalu Yesus ku katakan menbandu isi pelabo ngejap di batas selaku rajana adilakin ia tubuh pedua kalikan. Adi ngasajenda kita lebih ngadi entah bancing karimin tesidat kai isi percakapan kala enda sada poin. Uga siban dekatisa antara Yesus dan Nikodemus sioge Yohanes pasal 2 arah atas. Ijai katakan labo perlu kala nuriken karena manusia man Yesus. Sabab yeteh Yesus nge kai silit ibas pusuh manusia. Siulihi sekali nari. Tapi maaf labo perlu kala nuriken karena manusia man Yesus. Sabab yeteh Yesus nge kai silit ibas pusuh manusia. Jenda si ida kuga Nikodemus reh ian jumpai Tuhan Yesus. Berarti yeteh Yesus nge kai silit ibas pusuh Nikodemus dai. Yeteh Yesus nge kai silit ibas pusuh Nikodemus dai.
si ulih-ulihi sebab ustur si laporkan keadaan manusia man Yesus. Padahal itah Yesus kai silit ibas pusuh manusia labu perlu si laporkan. Sekalian dari Nikodemus jumpai nama Yesus berarti enggom itah Yesus kai silit ibas pusuh Nikodemus dai. Nina Nikodemus man Yesus bageda. Ibas sada berengi idahina Yesus nina guru. Yetah kami maka kamu guru si suruh dibata. Sabab ise pelabo ngasup berbahan tanda-tanda sengget bagi si bahan du'e dilakin dibata ras iya. Ipuji Nikodemus jenda Tuhan Yesus. Dasar narih Nikodemus man Tuhan Yesus bango idahna tanda sengget. Litka pengakuan Nikodemus nandang Yesus maka kam laban cilasi isuruh dibata enge. Jadi bancikang katakan dampak tanda sengget mujizat man Nikodemus itandai na Yesus dai reh isurga nari. Mesti iturikan pustaka si badia enda sinin lebih Nikodemus. Litme sekala pemimpin agama kala Yahudi. Jadi labo ia lah biasa mengenai dibata, mengenai hal-hal rohani, ia biasa Ia gelarna Nikodemus, ia kala Parisi. Ibas sada berengi idahina Yesus nina guru yeteh kami maka kamu guru si suruh dibata sabab ise pelabo ngasup erbahan tanda-tanda sengget bagi si bahan du'e adilakin dibata ras iya. Kata jadi manusia nggondarat pengakuan guru agama kala Parisi maka arah tanda sengget si bandu'ena iteh kami maka kamrehna isurga nari. Kai ka teh Yesus pusuh Nikodemus. Sebab lah perlu iturikan kala mengenai manusia nandang Yesus. Sebab iteh Yesus kai silit ibas pusuh manusia Si iteh Yesus ibas pusuh Nikodemus ayat 3 ngaloi Yesus ku katakan man bandu itah Yesus ngaloi Yesus ku katakan man bandu isi pelabong gejap di batala selaku rajana adilakin ia tubuh pedua kalikan. Itah Yesus Nikodemus bicara ku gapen dari pengakuan nandang Yesus lenga bukan tubuh kedua kali kan maka labo gejap ndu dibata jadi rajandu. Itah Yesus ibas pusuh Nikodemus bicara kai pendai ikata kena nandangi Yesus maka Nikodemus langa tubuh pedua kali kan maka langa bugejap ndu dibata jadi rajandu. Enda jelas ngakap ndu kalau tubuh sepedua kali kan mekepekan maka banci igejapna dibata jadi rajana janah dibata me harus itaatina dibata harus iam biar man bana entah lebih dalam igejapna dibata harus ibegikan ban menjadi rajana. Tambah kakak pengangkan tak adi bagi adi aku laku gejap dibata jadi rajaanku. Aku saja ku ban raja ku jaati ku laus ku je aku
Tandana langa kita tubuh pedua kalikan bali ras Nikodemus langa tubuh pedua kalikan yitah Yesus kai silit ibas pusuh Nikodemus dai bicara enggo pelit pengakuna nandangi isi Yesus. Ngalau Yesus ku katakan man bandu isi pelabong gejap di batas selaku rajana adilakin ia tubuh pedua kalikan. Nungkun ka Nikodemus man Yesus pansikin kalak si inggom belin tubuh pedua kalikan. Lanai bo ia banci bengket kubas bertin nandena cenari tubuh pedua kalikan. La yang ka Nikodemus. Maka payung pusuh Nikodemus yaitu Tuhan Yesus langa boya tubuh pedua kalikan maka la bolit penggejapan nandangi di bata enda maka di bata harus jadi rajana. Jelas ngikak duman banta kita silanga tubuh pedua kalikan enda la bongo pernah Yesus isi ban jadi rajanta. Jelas ngikak du pengakunta bagi Nikodemus dahi amin nape ya kuina maka Yesus isuruh dibata tapi la bolit raja si deban selain ia sendiri ngencara rajana. Sebab adikunin ka sitik Nikodemus artinya menang terhadap orang lain, itu artinya. Nikodemus artinya menang, ia menguasai kalak si deban. Nikodemus artinya ia menguasai kalak si deban. Jadi gundahari di tubuh ya kari pedua kali kan kalak si deban kari kuasai geluhna. Lakan dulu perpayona. Nikodemus artinya conquer of another man. Ia kuasa atas kalak si debane. Artinya Nikodemus. Kita Tuhan Yesus makanina adilakin kam tubuh dua kali kan labu banci igejap kendu maka dibata jadi rajandu kamu lalap menang kamu lalap sebenar ikuasain du ngelalap dirindu sendiri labu dibata jadi rajandu ban langa kam tubuh berdua kali kan. Maka kepekan kalau silanga tubuh kedua kali kan ia menang terhadap orang lain ikuasaina atena lalap kalak si deban nungkun Nikodemus man Yesus bancikin kalak si enggom berlin tubuh kedua kali kan lanai bo ia banci bengket kubas bertin nandena jenari tubuh kedua kali kan layang kana. Terjawab Yesus ku katakan man bandu situhuna isi pelo banci bengket. Kubas kini rajan di bata. Adilakin ia tubuh ibas lau dengan kesah di bata nari. Itu Yesus bas pusuh Nikodemus merincu ia bengket kubas kini rajan di bata. Maka dilakin kam tubuh dua kali kan bicara kata kendupe aku rehna ibas surga nari labo banci kam bengket ku kini rajan surga dua teh Yesus bas pusuh Nikodemus sada iya Nikodemus lai gejapna di bata musti jadi rajana. Ia jadi raja ikuasaina kerinana kalak si deban. Si peduakan itu Yesus Nikodemus enda kepekan merincu ku surga kalak agama kalak parisi kerinana kepekan manusia merincu kalak ku surga. Maka agama artina karena rinduna ia ku surga banna dalanna banci ia ku surga. Terjawab Yesus ku kata keman bandu situhuna
isi pelabo banci bengket kubas kinerajan di bata adilakin ia tubuh ibas lau dengan kesah di bata nari. Tubuh kedua kali kan serirtina tubuh ibas lau dan tubuh ibas kesah di bata nari. Labu tubuh rikite-kite kan darah dan daging, labu tubuh rikite-kite kan nande ras bapa, tapi bengketku sorga ela bancila tubuh alu lau ras alu kesah di bata. Manusia tubuh ibas orang tua nanari secara daging, tapi ibas kesah di bata ia tubuh secara pertendin. Ditambahkan Tuhan Yesus banlah angka Nikodemus. Itu Yesus lah yang kana bas percakapan dai lid kepeken tubuh secara daging mereh kuduni enda reh lid kepeken tubuh secara pertendin makana banci bengket ia kubas kinerajan surga alu lau ras alu kesah di bata. Maka ula atendu mamang adiningku kerina kam harus tubuh kedua kalikan. Mamang aten Nikodemus ngerana soal tubuh ibas pertendin. Tapi lah mamang aten Nikodemus adit tubuh secara daging. Tubuh secara daging menjadi penduduk doni. Tubuh secara pertendin maka banci bengket kubas kinirajaan surga. Kerinduan Nikodemus yaitu Yesus maka ia jadi kalak Parisi ban rincu kuna ngebengket kubas kinirajaan surga, tapi lengah ia tubuh kedua kalikan amina ia kalak Parisi. Kerina kam harus tubuh kedua kalikan. Kam jenda banci kalak Parisi, kam jenda banci aku ras kam. Kerina kam harus tubuh kedua kalikan. Yaitu Tuhan Yesus enda. Kerinana kerinduan kalak siragama bagi kalak Parisi enda gelap banci bengket kubas kinirajaan surga. Tapi dilaya tubuh kedua kalikan labu banci bengket kubas kinirajaan surga. Tubuh secara pertendin, tubuh secara jasmani enda bana istilah najenda reh kuduni enda, tapi tubuh secara pertendin maka banci bengket kubas kinirajaan surga. Kerina kam harus tubuh kedua kalikan. Angin rembus kuja Athena jana begindu sorana. Ia jari Tuhan Yesus secara nature, secara alamiah, secara pengalaman sehari-hari. Dailit kata kena tubuh secara pertendin, bagi kape tubuh secara daging. Enda tambahin kap pengalaman sehari-hari. Angin rembus kuja Athena, jana begindu sorana, tuh kae. Tapi lai tehdu ijanari rehna, entah kuja perlawusna. Mapayo? Maka itu Nikodemus la tehna ijanari rehna angin. Kuja perlawusna angin latah Nikodemus kam dia malabut tehdu aku pila buku teh. Pengalaman secara alamiah. Angin rembus kuja Athena, jana begindu sorana. Tapi lai tehdu ijanari rehna, entah kuja perlawusna. Mengaku ngeka ndu pusuh ta payo. Lid angin rembus,
Ijana dirihna pelabu kuteh entah kujaka api perlawas nalabu kuteh. Iya. Kuliskal nari angin rembus kuja Athena jana begindu sorana. Tapi lai tehnu ijanari rihna entah kuja perlawasna. Bagi kamu pe kalak si tubuh ibas kesah di bata. Bandi bata anding-andingenna. Bandi bata anding-andingenna. Ia jari Yesus guru kalak parisindai. Ban yeteh Yesus langaya tubuh pedua kalikan. Ban nama anding-andingen angin. Oh jadi dibagi kepeken tubuh pedua kalikan enda. Seriras angin rembus. Sorana ngencaku begi ijanari rihna kuja perlausna labu kutah. Tubuh kedua kali kenepe persis kal bagai. Tapi begindu sorana. Adilakin kam tubuh kedua kali ken labu banci gejap ndu. Maka dibata selaku rajandu. Sora angin dahi. Sora angin dai sitek adinggo si gejap maka dibata jadi rajanta ertina enggo kam tubuh pedua kalikan tapi di labu gejap ndu ia jadi rajandu langa kam tubuh pedua kali ku Nikodemus bagaimana Tuhan Yesus ban teh Tuhan Yesus kal kai isi pusuh Nikodemus maka ia jadi kalak parisi pe galah ia banci ngebengket ku surga tapi idah Tuhan Yesus enda Nikodemus kapken Nikodemus daertina kai ikuasaina Athena kalak si deban terus lalit jadi rajana ia ngejadi raja engkuasai kalak si deban mertina Nikodemus. Genduari ading ukam tubuh pedua kaliken. Maka enggo kari igejap du bagai angin dai rembus. Igejap du maka lanai bukam Nikodemus. Tapi enggo Yesus dai, enggo dibatandai igejap du jadi rajandu. Maka pusuh simbaru. Ras ketaatan nandangi di baka. Ras kesasi badia ringan ibas kam. Elanai kam Nikodemus. Enggo kam kari taat. Gejab du mekari di bata jadi rajandu. Si harus ipatu hindu. Nga nungkun Nikodemus. Bancikin jadi bagai. Bancikin jadi bagai indah. Kerana kalak silangat tubuh kedua kali kan. Labu banci angkana soal tubuh kedua kali kan. Bancikin kesaksi badiar dahin. Terjawab Yesus kamkap guru kala Israel. Lakin itehnu. Karena si enda terjawab Yesus kam kap guru kala Israel lakin itehnu karena si enda ku katakan man bandu situ huna kami ngerana karena kai si iteh kami dengan iturikan kami karena si enggo idah kami tapi sekala pekam langit tek karena barang-barang doni enda pe aku ngerana lakam tek apa dengaka karena sorga enda me enggo talu bantuhan Yesus Nikodemus dai. Ndak ia akap nalalap takna kerinana. Maka kalak silangat tubuh kedua kali kan melala kelakap na pemetekna tapi kai kalpela butekna.
Enda mas cerita Nikodemus enda. Silihi dia kanina Yesus. Terjawab Yesus, kam kap guru kala Israel. Lakin ita hendu karena sinda. Sinda siapai? Tubuh alu kesasi badia ela angkana. Tubuh kedua kali kan ema kekari banci igejapna di bata jadi rajana. Tubuh kedua kali kan ema kapkan alu lau ras kesah di bata ela angka kala enda. Talu ban Yesus Nikodemus dai ban selama sebagai kalak Parisi ia lalak menang pas undang-undang Tauratna. Terjawab Yesus, kam kap guru kala Israel. Lakin ita hendu karena sida. Karena undang-undang itu tekna. Tapi mengenai tubuh alu kesasi badialah angkana. Kukatakan man bandu situ huna. Kami ngerana karena kasih teh kami. Dingin iturikan kami karena si enggo idah kami. Tapi sekala pekam langit tek. Karena barang-barang dunia endah pe aku ngerana lakam tek. Apa dengaka karena surga. Adi jenda kita ngadi ceritana ugangnya kap du perukur Nikodemus ndai. Sadak. Nggotalu ia bantuhan Yesus. Kerinana pengangkana sebagai kalak Parisi selama endah. Undang-undang endam kari rebanca aku ke surga. Gundari lanai angkana. Nggo dibagi juga carana banci bertobat kalak pintar. Pintar maksudnya kalak Parisi. Kalak si beragama. Nggo karena pintar kali ya. Yaitu Yesus kai pergumulan Nikodemus. Jenda membicara ngadi kita cerita enda. Buru baru Nikodemus. Tadi kena Yesus kak dubas berngindai. Kai ngebas perukurna. Kuakap laban cilanindu. Guru istru gandai. Ngobana mujizat man Nikodemus. Talu bana. Adindai ngo talu bantuan Yesus. Pinakit maka rihia. Maka jenda langkah pertama. Talu ban Yesus Nikodemus. Ngurukuria. Ngu jadi mujizat mas giluhna. Ban selama enda. Nikodemus ertina. Menguasai orang lain. Ia lalak tina menang adia selengerana. Ban ia kalak Parisi mengetahui undang-undang Taurat. Ditakna kirina undang-undang agama. Bas percakapan enda, enggo talu kal tuhuna Nikodemus, mulih mu ia Yesus kongke terhadap Nikodemus. Mujizat malam ban Yesus pinakit, gundari mujizat jadi man Nikodemus, lana ia Nikodemus ban enggo talu ban Yesus ngumuli rukur ia. Si barenda minca ogen taluk bekari si sambung. Man bandu di bata kami. Si istru ganarindai idah kami Nikodemus. Uga bandu carana maka banci kari ia te. Ban mekuah atendu ia. Merincuh ia ke surga. Tapi langaya tubuh kedua kali kan. Merincuh ia ke surga tapi latahna tubuh alulau. Ras tubuh alu kesah sibat dia. Disembah kami kama dilit ibas kami enda Nikodemus. Kalak Parisi. Kerinana tekna soal undang-undang. Tapi ada kerinduan di dalam hati. Raslah pernah gejapna. Maka dibata selaku rajana. Langakap ia tubuh kedua kalikan. Seri kalaras Nikodemus. Yaitu Yesus pusuh Nikodemus. Kam rasa aku pe tenang pusuh ndu. Merincuh kam ku surga. Tapi dilakin kam tubuh kedua kalikan. Labo banci kam bengket ku baski narajaan surga Sembah kami kam Tuhan Yesus di bata. Sebancir banca kari Nikodemus ibas sadawari. Tubuh ia kedua kalikan. Adilit kami bagi Nikodemus.
Lengai gejap kami dibatai sekelagu raja kami. Layangkah kami lauras kesaksi badia. Layangkah kami tubuh alu kesaksi badia. Berilah Tuhan kesempatan bagi kami, bagi Nikodemus. Maka ibas sadawari kari, dat sama kaisi daram minandai bantah du. Merincuhkal Nikodemus kelah banci bengket ku surga. Kami petah nu pusu kami. Kerana undang-undang dalankan kami, ban rinduna kami ku surga nge. Tapi labu karidat kami sampatilah kami Tuhan kami Yesus. Ban kami menggurui surga nari, ban sampai tindu Nikodemus nge. Maka merincuh kami reh, kelas sampai tindu kami, banci kami tubuh kedua kalikan. Amin.